He mana, he Māori, he whakapapa hoki tō ngā ingoa Māori katoa o te motu, hea i ki tā te Māori titiro. Nō reira, mena kua tapaina he wāhi ki te ingoa Māori kino, whakapapa kino hoki, e tika ana rānei kia toi tū tonu mai a taua ingoa rā. Koe rā te pātai a te karare i tā mātou rongo ake, kei te wai pounamu ngā ingoa nei a Nigger Hill me Nigger Stream. Mā Irena Smith, tā tātou pūrongo tuatahi e wāwāhi ake. Nei rā tētahi o ngā wāhi tino a tāhua o Aotearoa. Kei te manawa o kā tiritiri o te moana. Kei konei hoki te puke nika me te manga nika. Kei waho atu I o tautahi. If you use the word nigger today, then, it's generally regarded as offensive. Kei ngā tau te kauma ono tōna hitori, te wā I whawhaina te ingoa nei ki te iwi mangumangu o Awherika. I haria marunga kaupuke hei pononga ki Amerika. It has a history of violence and dispossession, and if there are places using that name in this country, then they should be removed. Kua hurike a Amerika me ahi tereiria ki te whakakore I ngā ingoa wāhi kaikiri. Engari pēhea a Aotearoa. E ai ki te hekere tari o ngā pautaunaha o Aotearoa, e hara a Nigger Hill me Nigger Stream I te ingoa o Kawa. He ingoa rānei e tautoko hiana e rātou. He wei kua kitea ngā ingoa nei I runga I ngā mapi o te motu mai te timatanga o tērā rautau. Kaore te poare I te mātou ki te hitori o ngā ingoa. Why is there actually a place called that? You are kidding me. Well, you just take that out. No, it's not right. He nui hoki ngā whakahe kua tai mai kia mātou. Ko etahi e kitea ake nei I tā mātou whārangi ipurangi. Kei roto pēr tēnei take I nai nei I ngā ringaringa o te haukainga a Ngāti Waewae. No rātou te mana ki tēnei takiwa. Mā rātou pēr ngā ingoa take ake e whakahoki mai. Irena Smith, Te Karere.